bakuru baitu omnyishenza hagwashima municipality Dickson Colin Kateshumbwa arabwira bebembezi omurshema okwihituma no bwinazi omukwereza abantu ahabwentaro zabo hezubarukufa nabandi abantu Umunyeshenjera Kateshumbwa okabura abantu okwehara okujansa ibyo butegetsi hamwe no kwisiya abantu buhereza nobwabere nabwanaho abebembezi bashema municipality hamwe n'aba coordinator be otoyireho n'aba chairman abentebe za kashatu. Chairman yagambira abantu mwiyenda kubibura amata nguliyenda kubaletera government eby'omusoro project yagitera ibyapa 15 binabiremba planingire yagumaho Kateshumbwa kwarabe nakwatati n'abamembo wa parliament kwaraze kureba ataro baje nyuma aronde ukaturi munda buri ani kibimuno atora mutere nduno Ogu ashanzire harwa bebembezi habariyo mbarwansa program ya Usmid ngweto ijo murshema hatumbere kumbire nitambambe gabanje bamwe banganga plane Kateshi yatreme hatukaturokutura disorganizing eki yes municipality ibintu kubirize urekorwa dentro de Kateshi agizereki takozere Kateshumbwa ababine korokoso zabe zo kugira ngo tayine cyakozero mu municipality nubabiya Kateshumbwa byakozereho na rebo witu nibyegambirira amarwaro enguto amasomero abarema. Program ya government yogabe byapa byitaka ikatandishira muri Kashozi division Kagango division etyo yahiko muri Shema Central division. Umuriro hinda okunaya betsimbireho basibana baronda karuru ahansi ya Kazora Foundation kandi ogacwiremu okwejonisa ekimotoke cy'enguto hari kugenda na share nguto obo ari kuronda karuru. Erizoba yasibo umwanya gwa kabira aho yaraganisa abahazibe obuhereza baba bamtorene Parliament akagure motoka bihango hati nyonyene motokeje ariho nendijo nyomba nabaraganisa esente zibarimpa 200 million zo kugure motoka impango imwe abakunuya ninyenda kongeraho miliyoni 200 zindi hate ziri account yanje nkabagurura tractor insya urubuto rwona uraberu ryo mu ruhinda sausi mukagumana mu rushara gasha kwa Maiko atwachire wabere Maiko atwachire ntugaruka naganda makuru Maha TV West. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oweno yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya Kitagata High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima aba Fresh Uganda
abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tuguruma amashanyarazi konka aba fresco twabashirire batereza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evri kuchiraho, tera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni itano, yabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba, imirimo, urugendo, ninga kahumuro, neco kunywa cha chituzi. Yenywere chituzi, ohure matwenje aha mumiro. Nichikurwa kurwa mu chituzi cha shitake. Amajani, hamwe no bwochi, konjoro bunuzi, hamwe no mutindo. Echi, nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited. Aveine teknolojia nebyoma, byo mutindo. Chituzi drink, ichirizibwa chitongore cho mutindo muihanga, echa UNBS. Kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga. Kushubura, tere simu, noti mushanju munana mushanju, bisha twina, bitana shatunemwe. Ninga noti mushanju munana mushanju, bisha tuitano, 00 mwenda. They are bossed up like never before with new buddies and your returning face. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I'd rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Nitwakira omuri Rwambara Suits. Umwanya gw'ubugwaje no buteka omuri Mbarara City. Hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa yiguru. Enibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukorera muza seminar, board meetings nebindi. Umwanya ni Rwambara Suites Conference Center. Tuine bishenge byo kuraramu ebyo mutindo gwa yiguru munonga. Single, double, hamwe na executive suites. Ebara yo mutindo, restaurant n'aba chef baronje munonga. Nitushangwa ari proti 14 Mosque Road, Mbarara City. Esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4. Omulabi waffe mulungi tukwandiriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Humra makuru kurgo muri Ruchiga kavuyo kabiri ho mukushero bururu okwabesembereho okwate bendera ya NRM mu district age.
rwarebira hari cerero here senta ya kabiri umugombora ya bukinda noho butikirizana bubire ubwo abantu bazibire Habert Kabafunza ki owabire ho minister wihanga habwemeramo kugamba nabo ubwa rukorondero mwahabesimbira karuru Alex Magezi Kanuga aho nho kanugagaricira hamuzindaro kweshoboraho bitwagambire mu izina rya Kabafunza ki ebintu byashobera cumwe abantu bayiyongera kwiyomba kwenda kukurikiza ni mwasabuza muri muyomba rero mwanyere kwenda kukurikiza aha kuronda karuraka habire haruho na Dr. Sylvia Arnitwe omukazi wenko yesimbire obira ruho okugambana n'abantu ebi bitakabireho abesimbire babire baronzere akarora hari Nyakasiru Primary School Playground omucangano cyo cyumwe nabatera mutochi ninye nyine kada ya movement nyenga auna ni wamba tena ile kada ya movement ninye jine nyenga echira manyisa uno ikirokira mu kibina ninye mpamira mu kibina aitwaza kukora makuraga okurondo bururu kw'abantu kugenda misho ombyange bindi ebyarukiga omugandi minister w'ibyo kwerinda Major General Jim Hwezi omukuronda karuro arigire yahamiza abantu ngu obuhereza obutaka bashikiro mu biceka bimwe nk'amashanyarazi nibiza kwikayo ngo abantu bamuteke mu bwesije omurujumbura omu district ya Rukunziri nonka pimisa byaro byanyu byona buri cyaro murujumbura ngakipimisa amashanyarazi bakija bapima ibyaro byanyu kubishyira mu mashanyarazi nagarika napimisa ahamizi ngo tubashye tubaretera amazi nagwa amazi nuko nanyenda kugamba Minister Jima Yonzide yagira ngo abantu bashemerere kukunda government ya NRM abo businjo bya DSD umuntu wa movement umpate ya NRM turaheze kumuronda tuje tuhagane n'abandi nabone ije kubagambaho abo kubana bone bije kuronda karuru nije kubagamba
bo bamwe omu batura okuruga omu kyanga eki bine bagambire ebiminister jimu abakorire omu kyanga kyabo. Okatwa miliyoni mushanju rebo kazitera ndanzi zakwebesha miliyoni mushanju kazitobukereza yomwe twayongereraho twakora tarazo waikamu n'urujungu omucucuka gwatweze mushitera bungaro aba baryaha abakuba abantu abekibine kindi nabo nibaza kuterera karu ariko kubana bagambira ko n'abashindikiri omuri Kisoro abesimbireho okukwatira NRM bendera omuri Bukimbiri nabo batandikiriza campaign kandi bashaba abantu okwehara kurwanana n'enyombo ebi babigambire babire bari hakanise ya muko Church of Uganda omugombora ya Nyabwishenya. Ngewe na Museveni umukuru ninde kukimukunda Museveni movement oye Museveni oye oye none hariho ekyogezese ndanakugezaho ndebe amasomero getu gona aga gavumenti n'aga private ndebe munagakorera turonde sponsorship tutemu turebe ngo twatunga egyombeko turebe ngo amaster amasomero gagira amaster baramara. Otwira member wa parliament Ed Kwizera wa Gahungu agambere kwa kuza gukora inguto omuri Bukimbiri ngo nahabwe eco bamugaruzeyo amakuru agagasha kwa Dani Basibye na Keta tuzarirwe. Abanyamakuru bashomesi bo kwerinda ho mukaruru akarukuza kuterwa no kureba ngo batahembera yo kwerinda na mnonga amagara gabo okushomesa kwakurwa aba Human Rights Network for Journalists kandi kwatambura mutwe ogubayeta safety and security. Abanyamakuru kurwa mbitongo bitarukushana nabo bari umushomo gukanda aba nabagashakira o muri burengerizoba. Robert Sempara orukura ekitongole kya Human Rights Network for Journalists Uganda nalchete HRNG Uganda na jangwe kibalino kikora kuri ngumu ya gukongera okugura abanyamakuru abikwati no kwerinda kati nga kikulu nnyo okulanga tusinkana abamawulire ubasomesa mu ngeje bayinza okwerinda bonga abantu kyetuyita physical security ate n'ebyuma bye bakozesa mu mirimu kyetuyita digital security mulembe guno mu digital era abamawulire bano tetuli wano wokka kati wetuli Embalala naye twavudde Arua tugenda Karamoja Moroto tugenda Kalangala tugenda Kasese mu Rwenzururu sub-region kega tutambule batugezako kulabanga twetegeka bulungi kubanga tufulumya report buli mwaka twakafulumya report 16 zisuita Press Freedom Index era zonna nga ziraga nti ebizibu ebisinga tutuka kuba mawulire biva mu biseera bino ebyokulonda ebingi era nga wano tukikola kuba mawulire betegeke bulungi omushomogo nogo kwija kwika ombyanga bitarimu na bimwe okwetorora ihanga Uganda okwija kwa Human Rights Network for Journalists Uganda nyowe ninkwakira nka coordinator kandi nsima omwami Sempara Robert na team yona kugira ngo naburengero izoba nabagiteka hakubantu bazomu bicweke bindi konka kunuya nibakira kwija kandi ba training oshimeye kumanya ko oshimeye kubana ogendo jwire batugambiraho empare jeans nziyambo ho mnongo mfield ojire kiteteya no basafuteganisibwa mu let's say nka hafuna y'abajambuki bariyo nubaza kuteganisa ojire empare nkibasa kubagumera konka kiteteya mbaraka kukore kibari kwenda nda arebe inte 20 nka bice konka biri so important in life. Take an example ahiba atubereka kugira ngo omwana oshanga waruzinga nka flash disk waruzinga nkebishumuruzo nkebi byamarebero nka bitariho orya radio station orya somewhere horu core kongo shanga ngo bwanyarebero nka bishatu cyagaruka nikiba cyaruga nkaye twayagamo how you should be prepared and kandi waza kuzomwanya waza kwata makuru banzo ko research amwanya gukuza kuzamu umukire kabi akakazigizige no manya obwiro obwo bururu you can lose your life atakusimanya byare yananga training kezinene yetagwa kandi nitekateka tabanyamawurire twegendeseze it's not about ayiwa covering it's about echo kurya okuwata ayiwa byama nitekateka nti akanikakire training ijo mukire karumzi tubebaza munonga aba Human Rights Network for Journalists omurembo rwambara abo badanye nchakare wa TV West ndisenyomo Gideon na makuru agebyemzana
Bigida MTN kola tunes wangure. Chaka kosi kola tune. Chakala MTN kola tunes ofuke wina. Ovimbe. Subscribe. Bigida MTN kola tunes wangure. Abanyawizwera murire mutamusibire muta erizoba turyo mutawuni yanyu kandi cyaturetera izoba no kugabira umuhanguzi witu piki wa Digida and Win kandi cyakozire anyigira akanyonyozi emwe mushanzu akanyonyozi emwe2 hash ya downloading akora tune yahangura MTN ko banterire bakujyaniye nahangura piki na MTN kora tune zinkahura nashemero munonga tinagizire bwoba ko nambe yanterire nkaba ninjimanye mweneje piki neza kunyamba munonga kuba ninza kugikoresa munonga mfune sente nyitungure nko musigazi nayimbeho MTN mwe bari munonga kumpereza piki ninyongera kubebaza munonga bacari banje ninyenda mwena oragume ahura kantu kakorwamo MTN agumize maka following ubu nawe akabo muhanguzi. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with high retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Oteraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryone birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so Turning there, Jacqueline Rice equalized. DSTV ne
kwanjurira ka wiki akaburyomwe hato no basa kushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umuzano bwo kunda ahashirinje ku 5 uri kushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission. Erizoba nza kutayire cyaro moviti butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirabira imanda zitazi mwe na zimwe nebyanga bakabateranda hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya moviti bagitsire birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari mwe na mwe okutambe ndwara zombe nkobhere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga moviti habo gel aloe vera izuba ryona Makura gibe msano timu ya St. Chisto Preparatory Seminary mu Rwibshuranye rajwitire Mbabazi City omumpakaze mzano y'amashomero ga primary za Uganda yona ezokutora namu orajwitire Uganda home East Africa ho mwako bukandezi zisha kubaza ryo muri Kayunga okutandika na Nyenshakare. Timu ya St. Chisto Preparatory Seminary ya volleyball niyo timu nyamunegere rugero muri Mbabazi kujwecero mu mizano y'amashomero ga Uganda yone ya primary omumpaka zo kutorana muri ije kujwecero mu za East Africa ziri kuza kuba muri Kenya okwezo kurukwije Town Clark wa Mbabazi no wasibwire timu ejo mu butongoro mu mbuga za Mbabazi kandi aba basimburiraho koreko gwa Kayunga ahempakeze batongera bedekanise munonga ku Galastia twakorona academy ya volleyball tuyene training mu cyumuro so na inshozo nezi twakozire buri twongiremo twabitereze bumwe Hamza abahagizi bitu twagenda twaza Kayunga kandi Hamza mutukije turi abasinguzi abo kuba training ire kurungi kine kibuzire abana bambaza kutambura umwe baziyogu barire byo kurya bukumara twapange byo kurya bukumara twayarenga kurungi yibarara na yibarayo bari twine timu mpango y'abakoci za kuza kugenda nabo na nanyiza kugenda nabo shipejер open because ntueta amashomero gona okuza mukonka nka St. Chisto Preparatory niyo shwengire interest ninge shwengire omujinya yerukira omujinya ko kwasa kuza mu tournament egi kandi team well prepared ninga etebekaniseje emizanegero mu netball ompira gwebugere volleyball hamwe na handball konka St. Chisto nibija kwaya no muza volleyball abwa TV West and Alogias byamukama Baba Alogias byamukama makuru agogatusi akwendera makuru Agacencwire n'abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand katwendeze okurara kuronje Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Bereba nekushiweho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona kituzi
yenywere kituzi ohure matwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited. Tina Events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko program okombireba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba kituzi drink kine cyo kunywa kirungi munonga no kunywa obaje omukasheshe omuyango na wanoze kubyama umaka